ngiyashaya isikhwama ngiyayishayela ngicuthuza ngiyayibambela noma ngabe kuthiwa indoda ekufakazela la ukuthi imithi eqiniso akanayo hayi akanami usisi wami ugobela ukutshela kahle athi wena le nhliziyo nathanda ngikwazi ukusebenzisa ayini mina umuntu kamfaka phasi kwesakhe uMakhosi uMkhize ngafika nenkinga yendoda wathi uMakhosi Mkhize ayigoma bothi ushona ngekho la nginayo ngathi hayi indoda yahamba isenza government yangishiya wathi hayi igoma bothi wenzeni engifazela ukuthi umuthi oganga kanawo ngoba vele uzalelwe enkonzweni uyisiyoni mawungene vele ungene edlozini uvele umdlambi yavele akiphuzela amathaveni akulula ukuthi ube nolembezo ovuselelayo ukuthi hey kambe uNkulunkulu ngiyamazi engikuthandayo uyamazi uNkulunkulu noma engithethisa ngizwe ukuthi ngaze ngacikeke kodwa ngiyamhlonipha ngoba ngazi imisebenzi yakhe ngoba ayikho into angangenzela yona edlozini bathiwa hayi awuyobheka ayingathi khona kwashoda khona ngalunganga ngoba abantu badlala ngabantu umuntu athi uyakulapha kanti akaphumanga nangenkomo usephethe ishoka alithengile thina sewayigidela inkomo yakhe sayibona eyedlozi ekhumba umkhwenyana wakhe sayigidela sayibona ayikho into eyifake ayenzayo ngoba sila sizile kuzoba ifektha mhlawumbe sochaza izingane zisicrash ekhaya uMakhosi uMkhize uyasebenza ngiyatsaka ngaye ngifuna ukuyikhohlisa bese ngiza kugogo wami la udlamuka uma wami hey ngiyamthanda lo mama ushana ngismile unomoya omuhle kodwa into mengayifuna akayifuni kalokho esineke into engasinekisi into engimthanda kuyona ufikele kumina ugogo udlamuka okoqala engakafika ngiqale la ingane esangoma uba nemoya wakho vele umoya ntule ekhaya njengoba nami nje nginje ugogo wami ozali babuyisangoma umkhulu wami uyinyanga ingane yami yabulela uMakhosi uMkhize ukuthi kunamathwasa azongena ngeliphela isonto ngempela wangena ugogo udlamuka engifazela ukuthi idlozi imali ikhona likhona hayi siyafeki ugogo udlamuka ngiyamthanda ngento eyodwa kufikele kumina uMakhosi uMkhize wasethi inkomo njengoba bengene enkambeni ikhiphi iyali ukuthi umuntu uyiphatha kanjani hey nathi kumnandi ukhona amadoda akhe la wasigoni ngaphela manje sihlonipha le msebenzi wethu asigonwa ke nathi ke siyazila phela noma ngawona umsebenzi wakho sizilela udlamu silabile silambe kenzansi silambe ngeke Sikona siyamadoda amakhulu. Ugogo udlamuka ke bafethu uyahlonipha into ngimthandela yona uma thini yasizala kodwa uyahlonipha okungiphatha kabuhlungu bengidla naye esithebeni manje usengishiyile eklasini shutha ngana manje isidombi usengishiyile eklasini usengene kwesinye isigaba ethongeni sinezigaba ezihlukahlukene uvele nje uqhamusa ugqavuna nje udla nabantu abaneshoba abaphesa amashoba ubuphethe iqhabanga yonke into inesigaba nawe uzofika kwesakho ungahamba olithenga ishoba lisikwa nje enkomeni yakho kodwa ugogo udlamuka athi uhloniphile phela ade sengicakele ethi inkomo sengugobela shuthi ngamanye masengaphansi kwakhe sekuyena osezotshela mina kodwa ke ngicela ngithanda ukuthi nami ngiqhubeke ngingabi isikhwaphe into zami ngiqhubeke manje ngale campus yami ayingithandi ukuthi ngiyitshuze nami ngathi phethe ingubo ngiphathe kuhlukile ngathi namhlanje ngifuna ukuthi ngoba kuyashisa abese evele embatha ikhava dalala lapha ngeengubo zasesigodlweni hayi akakhuleke namhlanje ngicebile
mama izilami lavele lavuleka yazi. Lavele lavuleka izilami kade lisihosha. Futhi nje kamnandi mntakwethu. Izinto zakho zihambela kahle. Hayi dade wenu lo ungangibizi ngasemzini anyeni wasemzini. Cela kanithola umsindo. Uyabona ke sithando sami. Uyabona uma uzoqhuba uNkulunkulu phambili. Zonke izinto zakho uzoyibona zikhambela kahle. Ma uzomema uNkulunkulu ube uyena ozohamba phambili. Izinto zakho uzobona seyilunga. Umbize noma ngaba sekunzima. Noma sebethi uyathakatha esigodlweni sakho uthi wena Nkosi kulungile wena uyangazi. Hayi mina ngazi ukuthakatha. Hayi angizwa. Ngizwa ba. Uthi mina noma sebekubiza ngamagama. Uthi hayi Nkosi kulungile wena uyangazi. Hallelujah. Amen bathi hayi ngifuna ukushumayela vele yona yanazi. Vele mampathi bekuwena wokugcina besazocela vele ukuthi usiphi isibusiso sosuku. Ungakhuleki.